چارەسەر نەکردنا قەیرانên siyasî û darayên herêmê û karenekirina Parlemanê Kurdistanê bûye berbesk û pirsa referandûmê hişta bi awayekê durist kar li ser nahête kirin. Yani ev biyanîzî dû sala Parleman karaniye ev êkiya duê layên siyasî mitmanet nabeyna wa da nemaye ya sê yani ev aloziyet nabeyna حکومتا هرمه و نابینا حکومتا فدرالا بغدا یعنی اف کشت هنیت بیا چارەسەر ببن بری ریفراندوم بیت کرن یعنی نافمالا کردی ریک بیت و پارلمان کارا بیت و وزیر همو بین افسر کاری خو یعنی دا خلق کی متمانه هبیت و خلق کی ثقه هبیت کو اف ملت همو پیک و بشیت سر صندوق دنگدان بیجنه بله بس هگر نو که پارلمان کارا نبیتو متمانه خلق کی یعنی یا دیا لاواز بی چاودێرێکی سیاسی dibêje eger li roja ragihandina encamdana referandûmê heyaniha kar li ser kêşan hilbakirin renge pirsa referandûmê pêşveçûnên baş bi xwe ve dîtban. Yani ji bo referandûmê tu lazim e yani demekî gelek berînûke te erdiya wê te hazir kirbe te amadekarî bû kirban û yadî xalal hemiyê giringtir ku astenger pêşa wê referandûmê da çarəsər nekirina ev prizgirêkên siyasiyên beyna layên siyasî herêma Kurdistanê de hey ku heta roja ev ro em şên bêjin ku kobûnevel du kobûnevê jî em bêjin ji bo çarəserkirina bin navê çarəserkirina wa prizgirêka yê tatiye girêdan feqet em şên bêjin hêşta xala sifir dane yani ev prizgirêk nehatîne çarəserkirin û çarəser nekirina wa prizgirêka jî û نبونا عردیه که ام بیجین آماده کری حاضریش بوی رفراندومی ام بیجین کلمه مزن آستنگیر مزنن پیشیا رفراندومی دا و یادی حتیش بوی رفراندومی ام بیجین او رفراندومه حتی روژه او روژه ادگل دابیتن یعنی برنگی که رونج بوی گله کرد جبوی هرما کردستانی و کردستان گشتی نهاتیه یعنی آشکارا کردن هرچند بزافاتی نکردن که عریشین سیاسیین باشور کردستان چارک بو بهت دیتن به تایبەتی دەستپێکردنەوە دانیشتنên پەرلەمانê Kurdistanê li hêja avkêşev xûmaye û nahête zanîn dê çarenivîsê pirsa referandûmê gehîte çi qonax. Dilbirîn Gazî, Kursat News, Akirê.